gisa oba amane ngo fa magedro no se de be ya bibia fine nyinsen eba na asai eba na esai na chese bibi asi woni peduanum se de ka no yankopon wonya nipa bonini so wa ma oba na afi wo sa asai no da bi nyame onye sa yare no we fa na sase wi so ngo fa magedro no se de be siesi woni pedua no ama woni pedua no kama se de ka no won kotodwe na gugro no a won ngo fa no ejaye no enye magic de o mu an se you no be a friend group kasaman o go fa magedro no onu mu eboa masa group kasaman na wo kotodwe waposo amra bi amauti ya no be se ne ma onu go fa magedro no esiesiu ama ye kama eno ti de se mre bia no go fa magedro no efise ye magedro a eboa enipa umoja ama umoja no ayedin na umoja no so se de ye ka no da bia no ohia nuani nro enuani nro a moja ni hia na dompe ni hia e woni pedua no o se mre bia o se eye active udompe no ohia collagen and calcium enti collagen ne calcium no ahye grow fan mu ma se ya be enu ti na hono mu anu waposo ye o ye nyina no na ekọ no saa ne moja no so se nya hoden bi ansa na de aye ehia vitamin B12 vitamin B6 folate enu ti grow fan magedro no saa nuane no we nyina ahye mu ma enu ti na hono grow fan magedro no aboa ma moja no aye din numgo fa magedro no se de bebe siesiu ama oni padua no aye kama efise da bia kwa aye ba ye de ahoden na ekọ esa bre so ye de ahoden pesika wa hwe ye beto mbre bi ama odi sika asa akopɛ ahoden numgo fa magedro no se de beboa efise yare a yabobo so nyina preventable sa da doctor for kire sa yare a yabobo so preventable ye ka preventable a se be sinye sia no kwan eno ti grofan no ye ntwen yare ansane yanom fa kan waduane ho anopa kabo bi hyem no baako awia baako anwumre baako wo ye be ma so a wo de enie anopa num kap ni mienu anwumre no anu mienu efise wo hia hoden e de ye adwuma je number no na mere no aso 0244 59 65 32 ba bi eto aduro bia say pharmacy herbal drugstore obenya biato asante region ha de ba bia obenya biato na mom se wo nkran ma mu amesere o kan shi drug lane Kinswa Keba, Tinatet, the Naboache, Angel, Repash, Ruta, Ubegabi, Asama for Munko Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubenya Go from Majadrono, Kuforia Gabson Pharmacy, Ubenya Go from Majadrono, in Coco Hillside, or their friend Isaac Drugstore, Sunyai Kapeba, Mose, and Agri Light, Tachimai, Ibido Depot, and Himfie opposite. Brekum, Dr. Clemento, Ubenya Go from Main Station Hall, Takwari Pristia, or was a Bidofie, Bogosu, Unique Heba, Go from Takrade crisis the answer or order ponche krakra elibo or the low cape kus boachi answer anapena ubenyabi Takrade said yawon ubenyabi ato tamale ubenyabi opike gombila baby eto andro bia say pharmacy drugstores ye yankasa so wakasa e na ma eto andro no wo question bia frame if you say emre na to the number no na ye wi a yasere kwan ni akọ 0244 59 65 32 0244 59 65 32. Grow fine makes you grow fine. Grow fine makes you grow fine and pa. Degita eba center enu pay enu omudi aba me pa chow. Eye yeni aye koko ena ye de aye. Ono ma wonte brekura na won kasa nso ehihye oni padua emani ema nyina atumi dem kama ma. Case number 2. Felicity edu jamfi eyin na filifri baaye dua ya won kwanta oye complainant why no wabọ ne kunadu Eunice nyaako wasofo maame akua ene ye de frɛ no order in court maame fili ete say ma one so Mike no waso when he aso okay wo ba yeso yeso e Bible kro ana bibi focus ya kasa preko snap bodua o pede wo he ndacho me pe Bible pejai na bodin eye me Felicity edujemfi mi kra Bible sa sema me beken no kretrodo minitro onyame boa me order Mami firi Asem Mpe ne o mpacho eye sof mami akua meje ne store dan ewe na mi wosunwan ti na mi tu abadua ya nkwanta
na me ye store nti that store na yese me de ba dua yankwanta ho nti me de si makuma so se ompe store dan wo dua yankwanta makuma no so wo dua yankwanta ho to o ma so te se so for ma me ne ye ne wo fire nti wo store dan na me si yo ne di hu dwuma ma ye so ye ntafo nti okọ ma me ne wona ne kokai na ma me ne ka se Jobey na obey so be ha ye ma me ne ka se store dan no bo so me o de be ma ye etesidi na store dan odua yankwanta ho nti o de be ma ye etesidi month ne ye je no 5 years o si 5 years ni be ko school na etu ya nti ya bibia si makuma no so won de di hu dwuma e ma ye nti ye bedru kwanta ho ne si na store dan we de ene edu nsini amangu du nsini kese esi store Madam Jano Abraham pa bi biscuit ba ko ma na ye na me de yen kai asem ne si store dan a ye bedi bra wo mi na du nsini anti se esi ani mu de we de na store dan so na ani mu nyina tutu ye nti na dan mu ko hu na mu ko tuaka ye kuma no na di hu ye ne enya mankwanta ho nti akuma no ne so akuma no so hu se du asi ho nti waka che ye se ma me ne se one na ka obema obetu du nsini no na ya ye ho adwuma no ono ne de sika na awaje no for 5 years ne de ne ba school fees ni wenti enso ba se ye ya ho beso ne ebetumi aye ho aye ya ode be kan ye years no yes you ne e bo me bla amane me bra ne ma ye je store ye bo na amane no so mutu du nsini ne dia me mama ye no ode aka mu years ro na ma me na ne tu ne du nsini na ye so ye animu ho ye gu concrete ko si kwan na no ye wie ne to so tas ti ewie ne de ye ho adwuma no papa bi bai oba no se a ma ata mo na mo abedi store ne se da an no se a store dan na mo me ma mo me de credo be ba betu ala me se o da ade no se a me na mbe ye na me na me store na me free mo na mo abam ti gate na da store dan me na mbe ye na me ye wie ye no me ne ma me ne ho asem kora wo court ye nkan wie ye nti me ma mo mbam ne se o ye de ya hoho ye nim ho asem ti asem wo ho a wo betimi ne ma me na koka and was any moso task na moto munhwe bibiye to wakansa yesa no e ma yetu ni sini yentimi anto bebi a na epese yetu koduru ya anye na panyi si papa yese mo abekan mi nhwe bibiye na anhwe ne ye kosi ebia no nso ne ye betwe amanso nti ye ni sini ni ejaye ye wie ne ase ye ni kanfa estimate ni nko kire ye kono ogi tuma na afa ya ka te sika ne san nti ye boa ye ho ye besen atoako afa ye de koye and was ye nkenkan ene ye to we se ni hu receipt ni na ni ye de man no was ya we de me nko ame sempa maje de enso mo ma me na kakra mesan afre mo na ye hu ye di ye da na me de ni nua ye sole koye ti ye sole koye wo mu ade bi obetwam ho store estimate na me de akokire me bla se onyintum na me se asenye se wutwam yi na onyintum mu nyintum a bibia wo ho ye so ye te ha ye atwa nti wo no bla no mo mra na onde okoye ti saa edidimu a ya nhwa nka ho asem no na yeta maami bi wu store na ni wo mo maami ba ko wu na omo frɛ ye ya ye san so wo store ho ni nyina sɛ omo ni ye wo meeting ti e ko meeting na omo se a store dan ne bi no mo je na adufude ebi mo ye pa na etua bo e wo soro etesidi nti sɛ ye tam na aka 1 year ne be na kakra bi na aso sɛ ye tam ne so a mo ji wo bia 150 that is a 1.5 na mo beje mo nyi etesidi na mo de to ye nim ye ba na e frɛ me bla na oje store man na o si 1.5 ya te ne me bo am ho edru ho a ye betua ti ye tam ne so January ya ti na mata ni betu kwan na me se ne ja me ne enka store na se man sa no wako ne ye call ma me no ye so for ma me akuye ya ne ye call ne ho ti ye kwa ne se ma ye store no se wa unim tam na so January ti ye bebusa se mo ka 1.5 na bia years dodo a obaji ti e ka no se meje 3 years se de menye 5 meje mo 3 years na 1.5 mra na ye share na afia betoso nti 1.5 no so menye e se me de ko 200 ne ye se ne ye kobo ye bla amane ye ko ka che ye bla no se mo be ye ne dai manya atena mo wi o de so 200 na dia na auto meton paboa ene school bag no ha force ne masa no se o de anya hwe metu ama nwaje ti hwa na mikoja amata ne kwan ti me ba ye na ye si February mbedru ya first week of February na me frɛ na me se ma we de fache ye kakra mikoja amata ne kwan ti afi na maba nti nyame ya adom asika ye de to ba bi kakra ye nsa be kan February ya mu nti me de beba no si yo mate ne mehwe wanim na me de me edi atua me nana no bi school fees nti ne ka ho fa bra na me se ma mate
afa ade chen ye me wo ho no wase afre ma ata atwen kakra na me si wo ade store dan say me ma tro me ho me bla say store dan ma me mfa me sofo ma me se mo maso e say onu a na beka store dan ne ho asem tie say bibia wo me bla ho me gya ma me bla nti me bla e be ba ho na me se mate me de me wo store ho ba de besi bia tie na edi na kakra me wo ho na ne bla ba ma ata store dan no say 200 no yeah. They say major bosome 500. Let's just say 5 million bosome. Hey! And I'm see, hey, na there ni. Adie 80 cedi. I drew 5 million. And I'm see you. Say nyam na beje. Me bra na beje. Ti me me can ambulance. Ade doso. Adie 80 cedi. 15 200. They say the minya. Nti papa na so kan okata it was say 5 million minya ma minyi minima. Ti me can am. But store down no so no. But aha. Anyhow store down no. Aha. Dia nkwanta ewo ka kwan ho ana eda kwan ho ewo station wa titi kwan na no wa ho newo document ya inti ties me na wa na oto ye na me gu ho concrete me di kan gu concrete no ansa na ye to ties inti papa na sem na obeka inti na ya nto ama na nsi kwan na ye to e tisi wa ye jai papa na na ka wo to ade abetem gota na no na inside the so tutu na ho so ya adwin senke ebe ye inside no ba papa na sem ninti na ma e twa so si wa de se ye mfa we estimate ne nkonhwe ye ka ho asem na ye de ane ya to aso na e de maduru ha nti papa no e ka to aso se minya minyi miniema no na me bo mbra ma na osi yi 500 de ano de nkwanta ha dwa de nya baabi a ho ye hyew en de agi a ye bebo kantu de yi niema no kogu fie e ye de ya obenya baabi na ene me pack niema ni na nti me pack niema na na ye 6 March ye 6 March ni wie ya ne Sunday na me ji niema ni nyina afrim na me ade che Monday na me call papa na me say da me bo me bra man ye o say we di ano de ontimi ti wa mama yi store dan ni mu niema nyina enti se store na so de be di am masafo a me ana me to me credo tum ti se me soli free wonche ha me ko yi me credo ti me do credo ekotum ma ata store na nti wo mpe na me say da anya se me mpo na 5 million de na 5 million de minya nti wo de fa wo dai na fa credo kotum no si yo ne koyi na me de me credo ba na me say aha da na animu ho asem so ebe ende ende asem me ka asem nyi ntum ti upa kotutu ties no mi nkotutu na tutu e so we de anya asem aha na wasi mi nkotutu na broken ties unya baby fufura de akoyi na me say mate me kwa kotutu nti me sole kwa ya de che na me kopa boys bi senga me kotutu na me fro prague afrifi a me de ba store na me ka ho asem wa prague nti na man bitim na ohwe man sister nkomo de mebam kakra me sro nkotutu ate Ghana mrawa kotutu a obetimi enti na obi wo ho akokoto anasem ede so otimi di for wo kotutu obeka se wa damage store ye be wa damage ne store me bia ye be kom so no wo betutu ho be sei e ho ne mra Ghana mra beti enti entutu fa ne kokoto kwa kotu de ye be ka asem ne aju sika ma na mse me da ase ti ho na ene mi jaye na me ye me de tu makuma na ni se ma free store ko ka kire ma me ne se ma free ho ni nua be ma me ne kan ya anye ye ti ese de ma free ho nti animu ho sika no meje ma kuma no so ese wo tuti akra nti o ma me ne koy o ma me koy a o se first one no di ka ko ka kire ne se store dan onyanya obi ma ne meje obi beje o di misika be ma nti o kan na mi so se ne ya no ano ne kwa ya no nti e di be se week afa mi hu se ya penti store dan ne foforo sister na start wom e di bia ha na msa afre ku o to de ai ono tonton drinks ani nsuo ne sahane mane na me se me frɛ makuma na me se store no obi aba mti me srɛw ka kire maame no fa misika maame na ona odi ani mu koje ɔso maame san kɔ second one nsɛm maame ne keka aye de enya de so odi sika me na makuma na frɛ me sister ata sika no nya de sɛ maame no obetua nti wo de ba bia opɛ bia fa kɔ o frɛ me a media dance ama na eja me ende ye hokot me de call court ro se maami bi ma ye na dwuma sei na akosi na o mo se aye kwan mienu na o betimi afa so e bia me nsa be kan sika na first one ne de o mo ye ikrata akoma ne se ma ba se odemika nti eno no mintua 150 na mitua ye na o mo de ball letter ne ye de koma maami no ye de koma no court share 3 weeks me te hot 3 weeks ne be nti na aka 1 week na 3 weeks na so me wo ha wi amete me store manya new store nti store na me wo na boy bi buy e won so je wo say e ho de man 200 months nti boy ne buy sister no okuta letter je ti me kura ma we me so say me ma me se me fa ma me se na ma me ne wa no se me ma me ne shop ma me na na mo wo ne store be ti me je envelope no so kufu nti na ma we me se bi asika no na ode a shem
afem kwati anu a letter ni shim letter no no obo me kwadu edi nkan wa ansoma me se store no menye animu ho afi so eto so me tu no ma amfane safo amre ni nti akromfo abetwetwe ne wires nti o de wires no sika afiri me ho afi so one me ye agreement se store no wa anyi sika o letter ndi eni ensem bebre kwadu o de gbo me de bebre ne wo letter wo ye hin sofo pa yeso continuation ye de ko ngwanta sa na atin se wo continuation sofo ma me aha no de letter ba nti o de letter continuation for ma monchia ye de senche wo se shine saka ne edie sofo ma me akua ye nti wudi o nti ntimi enka se ma me die ye de ne se no kredi a ene enka no de ne nti meje letter na mde call court bo na me se court for me ti ho awie de abere mi ni o na o me se ha ono so bo kwadu na letter no lawyer na ne stamp tim so na ne number gu nti me kan ye no na me ye na ye weekdays na me say lawyers for the ebi omo ye busy nti me twen weekends ti eduru Saturday na me frame say lawyer Francis me na wa bre me letter me ne sister ta na wa bre me letter say o client bi say me de ka say o me hwan ma tete ne lawyers me sister nya abotre mo akoma mra form asem ya o kan de me de minim ho hwe na me say so stamp na ebo so o say afeje to hwan nti he fa na me nhia o ne yentena senka se na kwa adu na mo de bo me nyima no am sister me de me ni ba bia me ni obehia o wa asem a koma me no na me metim ba bi no on besre me say me nya letter no emo omo mfa mre o na me ye nti asem no me ni o che so for ma me akua continuation o besre no so onye letter ma no fa nkomo obi e na on de what did yan kwanta bro no bezo dia nkwanta be bi o wo no camp kwa so e mu yi nwo e wo ho be bi e yi nwo e mutu mi kan ko bona mane na dia nkwantafo mu hie so yi pa aha na lawyer ne kan sa na me sie na lawyer asem a woni mu ho hwe na obi ba se trele to otimi trele do stamp team so sa ya mfa me hunu na ene me so be bi a me ko bi a me so me no de me no gina ho fi se woni mu asem ni mu a wontimi nsan e ma no na wa state wo mu so ya wo ye ne family lawyer nti family lawyer ona akasa ma nti asem no woni mu mami ai o se ni na sikano na send se so tuama wa ai say 5 years in Kobe Mami 2004. A car born war. Sika 2004. 2004. What the amount? What is Sika almost 150 million? What you the obey a gate, you know. Uncle Sia Gana wow better tasks. I know canon quantum Timinama. Wow better at your year gate in Uncle Sia Gana wow better tasks. So I know I can't tell them. Do no be a gate in so one tria Uncle Sia Ganti me and better tasks. Be a met me. It's they say no bow by any say. But shall buy and say, well, boom, Missicano. Men 9 years 2004, Saturday, me the Duma 5 years in Yanka interest about imagine who interest in 2004 with interest. Yo, I be my friend of my near, Mammy, Piwak, Cotransi, Obapa, Transi, Mammy. Hey, Papa, ye. Obi abejo dan wa ye ne kama one na kasem kama afi ya dan kwa dan chi piwa kenkwe mummy bacho me dase abi je we so fama me akua no friend my manyam ya matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba sompa enkomo so medofo me busa se ompo no emu te se gidi se waje me so e wo fie se ya breni sei ohun ye papa ene nso eye wuku ada eda fofora nyankopon wode adome no mienum na awotwene kɔ na esabatu yese ya na kyese ye di afe nyame oni ye de ne yie enti abre bia ne ba ne abusa asa ho te sen waje me so se nyame adom ohun Work natural I did 3p garlic mixture abedwa so na awie ne wahia ne wo ebon komo we sima dupe na ya wie enkomo twetwe no ene ye hwe vitamin C obi so na vitamin C de medofo adwuma vitamin C ye edi mani pedua no mebe bo bi so akere wo na ebeje wonsem na nyankopon eye nimdefo kire se ye ni pedua no yankase ntimi produce vitamin C o ai yankase ntimi produce vitamin C enti atosodie eni nnuaba nyame oboye no wode vitamin C awura bebre mu eti wudi a na aboa wo enti na nipa bia wo hono ma wohia nkwan soup nkwan eye kama papa because jene kakra so ahu nyaado kakra ntosi kakra meko kakra ebi okra wode yi kakra kra ka ho ebi akwa nsusu abi bi oye live soup bi a
saa ne eme nyina ka bom be ye nkwan na egufufo no ho na se wudi a uwi anom ne nko nipadua nim because atosode ahodo ne bi won ma vitamin C wom aye ko nipadua nim a ema wo ho eye den afenuaba ye ton no wodwemu no ana monten so no eno so bebre no a nyame de vitamin C a hyem yenim kraye ni manka enti saa ne eme nyina ko nipadua nim a eboaw ema nipadua no o de vitamin C wuram e de mawo die ni yakopon edema piwak natural ehahama eni nubna bi nso ewo honom a vitamin C wuwom ena enuaba nso so a ebi wuwom no ekeka saa ne mani nyina bom ne yachinsam ene ede afa abefo kwan so aye 3p garlic mixture ene oni pani adaje enkwan ameken obi benya nkwan anom no gise bia weekends adaje ni ho adwumanti di ebedienti enti per 3p garlic mixture fa sha obagim fa bi sha oloka mu office ye per vitamin C nko ade a 3p abama ye benum 3p garlic mixture ama vitamin C a ye hia no akodi peduanum akoye adwuma kese pa e de amaye je number ne friends C na doctor enu ni nkomo yare bi a wako a enko ebetu akoba se vitamin C a ebi ni peduanum nti e na eye osa friend yen kasa senye vitamin C ho asem mpo na woni ye ka 3p esanyere wo bebre freye bobobi so kire ye se aduro ne beboa wa doctor beka cha se koto 3p garlic mixture se moa wa ye ho ye nimtro wo ka yare no 3p entimi moa entu ase a doctor beka cha se ko hospital anako pedro foforo nenom ye de no kware na ye adwuma 3p garlic mixture vitamin C a shemuma eye purely organic anti vitamin C na ye twetwe free enuaba ni mu no eda so wom because ye nwine ye mfa nsuo so nwo no wo ne say ye mesha ene si TV si o so ye nsuo bi wanu bibia nim say ye nsuo enso nsuo nim ene ma ye hu no ene ma aduro no ano eye kama wo no mo a eboaw etu yare asententem freni ni nkomo number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se 3p garlic mixture e wotuam e hwewa ebo timisrew oto a na wasum yie broni beka se handle it with care somu dodono tise kosua uhwie binum wie ya fasha box num fa pe baby kama fasi na wona ya nkohwim ama mbeje gengenan esa hye be hye no enya asem ketwa me ma wahu die vitamin C woni padua mu a eye mawo baako se vitamin C wo ni padua mu a yare no phone one ne tonkwanta a wapai ebra wonum 3p garlic mixture no tum se obeye free obeye han yare no phone no pay ma sorry asemi tea pie me asemi hoye mbasa oyo bia otanum 3p garlic mixture saa ne ma no unhunu bi da bia ho oden oye strong onim de ntia vitamin C na wo 3p mu na onom ye no eboa ma enkwamwa no a ekutia nyarewa no omo ho ye den pa enipa bia se immune system kofam a ene yare bia betwam na abebo wo ai o sanam ha pan because oba asojafo bia nko entia wo mo immune system no madida enkwamwa no mo wo fom eti se o sa na etwam a o mami nko wuram bo so wanya o sa diabetes na ba mami nko wuram bibia no we beko atia pressure na ebati yare no phone da bia be ko hospital bia no ya boy yare foforo so kirew nom 3p garlic mixture na vitamin C no enko emmaw se na be ya da bia no obeye fit afedi to so mienu vitamin C woni padua ni mu a wo start sa o nom 3p a vitamin C na ewom no eboaw emma wo skin eye fe emma woni padua no eye kama because vitamin C ni boama awia hyehye no a ebo no onamu a ebo onipadua no ho ban enti emma wrinkles ne niema basa bia emma nipadua ni mu because of vitamin C na wo 3p mu na onum nti no onipadua no so kura no enya bambo ewo awia na ehyew no se na be ya wrinkles ne sa niema no ebi enyew afi vitamin C sa boawo emma se ade twawa emoja ni twantem ebia wo ye aduane wo kitchen na se ka bia pre wo nsa chikakra bi wo do nsa mmia so a within be 5 minutes wo yi nsa e wo se moja ni twa
se vitamin C wo nipadua mu a uyi unsa free baby a wo de unsa be mia no a se ade atwa wo kitchen sa se kan kitchen atwa wa entwa kakraka bia moment de atwa wo na so mia ne den u sizi moja no uyi unsa be 5 minutes wo se moja ni twa ejai ebe bum ana se vitamin C na wo nipadua mu no wo de wo form pa pe 3p nom ebe boa wo ama saa de no afri ho afi vitamin C esa boa wo tina esa wonum 3p won kasa mu yeden ene me honam ye me ya mapo ne mapo so da bia ni sisi da bia mi kotodwe meto ase tweme mabeti mi tweme kon entwa pe 3p ne nom vitamin C ninti saa honam ya obroni se arthritis ni nyina be firi ho ama wo koto a eye yie pagya won se yeye wotwa akon ye kesa wa poso no Eden, we are very strong. 3p and a bedi seka jiremono amount. Your number is 0248 92 8824 0248 92 8824. Fred Dr. Sia ni ene wonkasa wa abotresa class 1 teacher no o te phone no den ohu hia no ento ampesa yare be kan wato ho en okobampo na ye den na woda dem obakora be paw pe 3p nom de bia ho odin utimi kọ utimi ba eye 1 cedi mpo a eye wo usika unu obi ani chemu pe nom 3p fa bi sho bagim edwonfo ma fa bi wura bag ni mo ho awia na wo kwotena so no e kọ na new but wo ho na wo sori no akonom kakra de bia be dia kọ ba wodwom unu obi a eni chirechiremu bia because so ye fit 3p ehye wo ho adrobafo pe bi nom wo kwa wo be wote woto so saa senya traffic na bechi ana bia sabio wo kogunsuo e na abesi na ntekakra from krenkren to krankran wuti stie anim pe 3b ni bi never to o dashboard no so fashion policy never to ho e ho an wotwa kakra onom kakra medafo e be boa ma da bia ho be ye den 3p garlic mixture esa boa e ma wa adwen no o memory no e ye sharp obo no onyini a na sebio na adwen enkwamwa na ewom no e kofom efri be 70 years e kono utum ze obu ho no mu a asem na wo ka no wonsem ne na mahwa ono no woka bokin na asem onte de wo ka na se wonso wonte de wo ka na se ba se pani bi sa wo fie na 3p ben no a wo de ya ben na ni nkomo hwe bibia sisi na kwan so pepepepepe obetu wo fo ama afuto no so fa ebeboa opa na chese 3p garlic mixture and ebo adwuma saa medafo me more the vitamin C yema wo so a fra ni nkomo eye adwuma bebre ebo ma pressure emetete wabrabo ko vitamin C woni padua ni mu a emoje die frusa ne yie akoma ne ho to no untini mu da ho enti woni pressure to nkwanta a wapai etu obi otanum 3p bia no because of vitamin C ninti unya pressure num 3p ne beboa vitamin C nti wakoma ne ho beto no akoma yare basa chichi nipa ese anadwe wada na koma gine bum yede na ko hospital say no se vitamin C eni ni padua no bebre ba wakoma no obre pe 3p nom na emwa eni wakagina mu entutu saa yare no phone na se emmaw se na be ya abre bia no betumi akọ obetumi aba medefo ye kan say ya unhu this is what 3p garlic mixture e de si ufie na wa sha se onom we ka say yi eto aketwe na ye adwuma saa no sorry na be hu say Ghana ha enye obi na betena TV so na obetum futura gu wani na so mpakora de nke yepam ya che ba bi edri enfidodo ene o mananti 3p garlic mixture medofo se do ne nye papa ye ntimi ma abiem pebi ne nom ne di ho adanse ekira foforo kuma se boru akwale na heba dani heba kriske heba benya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidia eye Gapson Pharmacy mumuni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral ne dinhwe ne mu wo fa kwadwo heba temale bebia electromat no na uko UDS nso a Charles heba ewo ho afi uko tema community 5 a ewo so benya bi Little George benya bi wo ho Ekus Pharmacy Health Alert Clinic ewo tema community 5 obenya bi wo ho Kings Walk Gobsam ena Angel Heba nso akra okanshi kumasi ade pharmacy shop bia ene ba bia eton bibiduro okwa wo se ope 3p
garlic mixture obeyi bi di amount number no eye 0248 Francis ya ne nkasa 928824 0248 928824 kai 3p garlic mixture nyankopo ya adoma da sene in this edition papa that's papa se obaye na so for mama akua no still I intend and kabusuafo odi abre yen se maami bi a wanya mfinhia no aduonum 9 54 Aisha Mohammed ya maami wayira esi ofrifie jumbu so mene da na to so du 9 oye nipa kokko owa ofrifie o mango ase yesrado fo nyina akwaji police report say ya maami Aisha yi se woni atwa ne so a busuani kutahwirenhwiren 0548 910872 0548 910872 na wona nenkasa OCP Ghana ye kwa GB osi wa wudu atoso de beso doso de niema ntete wo ho ye kwa GB me pa cho wudi guso amana so doso nananu akuafo OCP 50 na OCP 10 kona kwa GB 0355909437 now so emwa papa Kojak Farmer ye koho ye tete aduro o say wo boama procode ebe dwane utia ya okwa GB afie ni nyina be dwane minimum sonsuo ebe ko afi wa ya apostle ya odi jabidie na aye ma osia ye fita se suchirema yi asin konkone nyina na afi wo sande Kojak regular fluoride enso eba so ye ni di odi ba ogro wanumu ama onuma yhwam 0531069945 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine the didone keba ye kwa GB wanya mfinhia de wotwe kora no ye duro wo ye bema wo begina pi bema waginam se de na agya yima bɔ ne ho na kana no sem no enya asem keto akora den ebi etu aduro ton waduro nyina no benya biato 0246727677 Lawson about center delay my capsule o se Lawson law nro me pa cho Lawson delay man wo nro Lawson about me kona kwa GB sesi ni pedua boa wo ba eye nam nsa ya de ma be man so ho ye denden di setua 0242133577 Dawood about clinic dokotai wo ya de se ye wo dweso krapa ho ne ye wo wapon waposo kona kwa GB ye man twaye ma no hwe wo so wonum 360 na de want ni ya de a wontimi nsa ye anifraye kwata edama ana krono ya kanyina obesa edi amount 0241244012 3A Herbal Center eye koko master no usisi kona kwa GB koko fifiu ebeti ayamutim ni nyina beko Colinac Dan Herbal Misty koko Apida GB 0546107107 last Leicester Ghana amwase yenkase pa yekasa yas 24-hour protection ebe ho ban na nwa wo wese amwotima de wo ye bia 0501390337 midima fo se wani amawo Dr. Time da so ogini hudi brato ya de so say stroke diabetes prostate ni na be twane ye wo kuma se abuya kwa gogo 0500-727-1215 na eno so etimi ako animu Bishop apempra de fie ne ho me pa chaw ye ekura obiada obenya biato o si ukura 5 cd kura obenya biato odi 2 kom de odi so aso de o to de akochi obi ye wo Ashtam Room Adisha Market ye nyina fie ni nkyere ho 0598585219 ABA Herbal Center ye kosesi also for 3 days obetu ase o si wani obehwew wo posa ama ni nyina ko etesi so ye kosesi ade wa kira hu ni nyina wo pressure wo stroke wo prostrate obehwew mo ye ka ba tu yade na se kura ama ni nyina ye dwane kwada so dwena se market na enche achiri wa do ma incro ye Ebenezer Preparatory School ye de ni kirem 0541565199 bibini toma plus ose dro papa obo ano hwe ebe dwane e hyewachi yani to ye mu na wo yem ye wo ya 0541337810 Express Group ye kwa aburu sisi ye ubesua de ubekwa akoye adwuma scholarship ni nyina da ticketing wo ye ho adwuma visa ye nyina de ni kirem me pa cho ya frɛ 0552822787 Kengen Alkaline eye nsukrogen
ade bi edi nsuo ye bia kokoto bi fa koye o ye o to party o je awade kona kwa jibi o di gu fie no wa akala ni wom eboa papa ya obrema UGC tafu ni ba rutu nkwanta so amis of mame ho 0241449191 e-health medical solution or hema detergent ye kwa jibi asiesie ubesi uniema ebema na kama ubetwitwi fom ebema ho apai me pa cho ubedidi awro nsa ha no unsabe me pa cho fiti boto akoda no ebeyi mu yeda yade edi wukuru mu amamu ye kama nemfa yade bia emma Ketia gate 11 duba komadaka madaka hwa ebi wo ho nyina the police ne me buso 0245155966 ash for na eyetete bowure mu na kwaje wo de ye kwa jibia daso e pa cho ya yenye birthdays no emfa in free way birthdays Pacho Tabita se yade da so a odi abrofudro ne bibidro ya wa honjo da ban Cindy Junction Pacho to Americana Dr. Ntu yade ase 0202347647 edutwimwa mami o yade se titi edropa yade ani chire ayemtim ne emani dan Ibrahim hawo edutwimwa malames ebema wo ye kama wa mu ato ya juma kakra bia no wa Pacho edutwimwa tonic ebema hyehyɛ mankapu ebema be ma ginam 0599415191 ya I ready I compacho Franklin obin fusua ene wodi na woda ni kun Joseph Anaboagye ene nema ama we show happy birthday am found en koso ansie nu no ase na nyini frado mu kwadom Man Safari ya we atwama me ene wodi na woda yesre osuru nhyira kwatenten enso edema no so nyame ma ne tirimu po ye papa no nyina emre mu mai me se champion pa twa asem na da ho tonton Sister yi eko J store den ya wo sisi ma me ye kama no na fe de abra maami no enua be ma ehun se sika e fe se e ya ba ho enti no se oto edan no e ye sister pa na o mu sisi sister yi ene wonua because o de na fa so no e fe se enye on na de ne pe ekoto tax no obo maami na ma ne wo wi enso no o de estimate no ekoma no wo pe boni adienti wo so de akọ akire ye betra se wan fe ni biem bepim se enfie num ye aso ya asem ba ho ya wagene dan na nka anye biampo no enka fence store dan no ka moje fili nsem no na se nko de ma mo no yo no mo kan ese nko de sika no ema no after all 2000 and something no enye sika bia ya woji advance wontimi antim free mo na so fa me ne me di no ya pa ya lawyer ni no wo ye gusabio aloyafo enimose enam asem ya o ka kire sister tay eso one day what lawyer ni asabi wo hia nwoma adu akire a wonnim emra wo so wote wono mo enso di chebu se wo ya family lawyer na mennim sa ababa yi fence e recordo lawyer ni no enimu asem a nko betimi di ya adansidie obo ono mo a asem ebanes wo ka oni evidence me sure say we bia na wa record enu nti no onya lawyer ni na asem enyina so emfa enkasem enu nti ne me pese me che ne say so mama no otwene muta ne betre eye pekura mpo a sense kan de esesu otua che say eye agreement so when tua no a che pese apobo because obi krado de no ato ho na so we safo de ato ho na je say woni de ni wi say ya wote no woni de onye yie ema obi nso ho enche no enti no opompo ekon ya ye nam so ya ye ne be kasa no ye transfer of mam esu otua ska no me da se eja king George pacho asem sede asem no tie no nipa etimodi chese bone ho mra nim pa de nipa no bi nim
so be use sa adwenu de abiti ni nia o ye oba abije wa me yehu de akosi na me ntimi hu se ya na sofo maame no ya na no eye chinchina atwan sa mo ya hwe ni yo nyankopon di adi agro no wani tuadua pa na de wani ekowo so oba basie timi enim bone mu mra sei one ne bra no hihye ho so mbesisi atani ni nia no eye bone hu mlanimfo no bia na kro no ye dey say dua ya nkwanta ya oh na nti mami se da bia wo asonda mo continuation enti enya wo bani so for mami akua enti se enya wo ba no kra enti se obetimi awo no wo yo ba ka mamu abadaye anopa wi anyumre oba basie timi asisi ni yonko ba basia sheda ko se akogilete edi ko hunehuna no na se wo betua ne sika ma no se minim ba bi okọ ne law school no wa hwe ya sa stamp no a eye na sunse ni sunse de o se de na etim so no wa hwe ya ne ho be kire no ise ontimi ntra ho ye beto ne nkra yes ontimi ntra attachment o design bia ya nkwanta ho enye ni law school fufuro mo bi metra classroom mo obi ni mu a obi ni nsin no enti won hwe ni ye sa lawyer no wasem eba na maami sofo maami no me de se continuation se edie hwan ye o baabi a abai wani sika wa hu se obi fufuro akọ dan no mu eye adwuma waji 150 million enti 2000 na wo di be ma no ade na ma bitimo odinsa na ra na afa akọ to ni sofo ani ha continuation obi ogire mo shan kom se correct light continuation for one on board light that's what the light o ko onu ko bo o so fa man se o ma so for nu because any many people mo amu obi o shan kom continuation light no ko na koka continuation o ma quarters na edua nkwanta it was of penino e ho no wo faculty se na so ti endi maria ta mamun trance lawyer no sa letter no se o mo baby o package ade no ba e bia no obi nsu o se obi ase ontimi ntra ho enye ni law school fufuro de yi o de se dua ya nkwanta e mehunahuna na adenti na afede ono okwa no 101 se ono de ho e na won frɛ no sesen aden pa na nipa timi plan bonisa boni humlanim de Ghana has say ye da first so besi siminia me haminia atono blade na de emi ya ne se wo hu se obi wo store dan no so obi wo hu dia se ne e fiewrafo o twen obi be haya me du sika be ma eye ntiase na once obi aba ne e se odi ndi sika ma no enti so fu ma mi o mfa hu ni sa continuation dem ho ye nyina ye be ba ho ni abehu so fu panin na ba bi esesa asem no se wo panim guase bi ade a nso wo ma no bi wo abusua enti ye do baba betra ha aka wasem na daachi bi wo be ka se eye nimguase ni egu anim ase na wa na wo pe e no wanwe ubuo na osem momfa ni sika ma no ansa na de be ba na ba me offer de metimi aka de a kire wo mo ano no e da sabrampa Maledi me da si pi nyame continuation of maami akua dua ya nkwanta wo se bro no be so no ti no campo kwa so baby e yi nwo so for maami ya wo shen kom continuation light why Maledi me da si pi na ye nche ye tie for Maledi de metimi aka ne se fidie chi aboa ni sunko eja no so a ni sunko Maledi se wurai ankoye store nanimu a enkene wotu mo no anka sa abo no maame no onya ene wo konya wie no wo se bo aba ho entie ne mimintu me de bo bi betata wo wantimi dia wa na obetuo ana wura nso ntimi ntie ne meko na de balance na Maledi sa die we koso wo wiase enipa betimi aka se oh yeah me wiam de beka advance ho titru dan high so akọ high dan na so toilet ne kitchen ne ade wom o so oh yeah wiam de beka advance ho Maledi wa ye wie ne mfie na so no na wo di advance no do ko tuatua ne be count o se fewra se me ne mfa nka ho wo ko so wo ntimi ko se no Maledi nipa bi ti wiase sisi nipa wo dwina se mu enwo a wo ntia se
ya de omo kasa na mo nya omo krata on kan to say krata o on wo ko ya wo penti no wo ye oso ye na ye first mate ni bra wo wie ya am de beka ho malady wo be wie e de akote no be gi ato ho the bra so say umfie na so na ye mfa no so mete no wo se me nti ase da malady ensem we bebre wo re control ye nya asem keto na sofo ma me eyo owo di ankwanta continuation sofo camp kwaso e ye ngo no ye be sere mo mutie sofo ma me akua hwe asisi sem me de da bia me kan sem ze malady sa bible no mu nim no ko ya ko continuation o me headquarters wo di ankwanta fa ko to sofo pani nanim amaka ye nyina baba ho malady me si me de ade makwan na me ya na me ntia sense wo wo eya so dem esua bible na nasa kumba frese di ankwanta no wo eti be mama ata ko sin so no ma ko ho tie malady eya sisi sema cha sa odwina sem bi ho a entiase bi anim na bible no mo nim mpo na duru ba bia no mo yese no mo nim e mo sole mo tia so dem kai bible ko sitire mo nya mo nua na mo ka ne hye e fo mo tena ne so akodan asem okay bibia no atwa entro malady what the cat ya bed that the office here no lawyer asem medru wanim would add o pain atro say that obi ma me ne say add o stamp wetim so malady ansem na hu na lawyer no nyina yie se wodi say ya na be ya dwuma malady won che wo lawyer di anim efi se apobo eni asisi sem enti na mani pa bi e from lawyers obekon kra no on call law school bia anu otintim sa krata no wanya de se obetima sa de no afa no ofra wa ka che ne se media me honom no obae na malady boni be kratiri mo tonwum nanka de sofo ma me ne ye no oni lawyer no akomiti abom malady eya nim guasem omo a enu guasem omo a duan kwanta continuation sofo ma me camp kwaso ba bi yi ngo na nei obi ama hosto anim eya fa kan advance ho a wuti wuntua 2400 say wo so oje no agency ho malady oje agency ho eso ye fie numni wonu so obetrema to ade no anyamfaso now the store kwaje 150 million o currency ne tie ye 2400 mana usimi ni seska ni bi na mitua me wo ba beje wo fasafo ama me enti wo yese no akrofo ba beteki malady ase wo ye ka ne akra izuzu okasa oso obo amane ema unua ne ba se o koyi wono ade ndie betum malady ni pe di money onwene ho na wiase die ne ade kro so ma mudi ensi abrosa 200 enfama uwu ade be kwana eni pe bi sisi ni mia onwene ho o kana se form titru a christophobinum edi onua boni a onwene ho na nsem hunu de wura fi kwa se atemu mpo ho malady so ma no duan kwata se hone headquarters dia malady ode bancha bongum if say continuity ni tinu hodia sofu tie ye ne anim se sofu otie ya wiei sofu tie ye ontie ya momma na mane ma ye se sofu ma mi bi ye wo bi ankwanta ho continuity no kobi asisi sama se wote so no modie no malady ewrai be wode fatu bebre bai so ba ba je store no nya ba ko o bedi na be siesia malady eduru se asema ba ho a no no otwe manso yo na se manso kwa na ene de o de tsoli de mo shanko an o de shanko so malady se ko be mu aba continuation fon kom she light na o de ni namusa malady ye ma christopher bi no ntiase na ko fa title bi to ho so a mu title na ni mu ase se fo ma me no nya di nketo a ansa na be fa to ho so na bra wa bra kra ya asem keto a ukwafa so a na nsem hunu ene nsem fonkwa na bididie malady o hwe no fa kra ni sika ma ti abako ti na nasa kumba so no ni nko no fa ni sika ma amaka mo fa nko to so pe na die besi bia nsi wo malady me da se pi yenkwa o mane so e ebusuafo dividers deco ya nyasam kitwa o ya deco ni bi wo ya ete so osoro afobofo ataba ya etiti agu fom Davides deco ya me say wo ye bia eti se suno wa eto second heaven na on Davides deco de ya wo ye wade na obeya ma no anko heaven kura say ye de ye ni abira no ti yeti kokonu we ya yakono de gnesi eni ya ko heaven wanya de e wasasi so Davides deco oba ma nyami hira wate na wo bo adwuma fiesi kapa ma me nyami hira ya twa ma me wai na me fan to me start 0 okay. Hello. Hello, so good afternoon. Majwa.
Hey, my soul for that. Hey, Atua. I'm enjoying ma. Oh, my one and two. Hello. My son, I'm here. Me who you about Fefe? You're very asking. I raised the young country to the mean some major about mine. Now, the young man in Mr. and Penny, if you are for the hours of mammy, what would you the store? I will see any. Wọ́n sọ ẹ̀dwuma mi kọ́sùn náà wọ́n bẹ di abíyẹ náà ẹ̀dwuma mi kọ́sùn yẹ ẹ̀tọ́ òní ẹ̀ máa àdúgbò ẹ̀ sọ pé ọ̀kọ́ ìbíyà so ẹ̀dẹ̀ ẹ̀tí sọ èmi sí wọn nsẹ́mi nípa ni wọ́n ní wọ́n kan ẹ̀na wọ́n sì wọ́n ti èsì ewì a tó dìde kan yẹ ká ní sọ na kan so àná sọ dìde ma no náà tó di ẹ̀kọ́ ewì ẹ̀mí sẹ́yìn ẹ̀ ha àjẹ nsẹ́m ni bi ha àjẹ nti sẹ́ wọ́n bá bí ní àkọ́ akíkẹ́ wọ́n sẹ́ ẹ̀na wọ́n ti sọ Obra wan fabra boni bi enti eni so so de nsa be ye adwuma enti na obi ye ne so enti e be ye wo de yo e be ye wo de ni na so ko tna so de nti e ku so bo du so fo ya transfer so da asom foma eh my man down here lights hello yeah drop eni bi ko aso me di ani big god yo young you be chow papa pefi no krenya me program awo ye se waji wo ko ma boso me da sie song waji wo ko ma boso papa se we na you no so for me do say we be so right na too why you so still let me let ya agria so say my game lie of my me catch so we me do na ya share we me do oh boy come on now what's actually what to do because me power pass yeah yen kan chama me no she me ana me fiasi se ko ye o pa e so mama na oni po be se na me tuma dia to no so no e wo tin me shi me bai tere ta continuation asole na wo kan ya asole ketuwa o dabi be se me ko o mo so yi e of mommy, oh boy, to my big God, make answer. I say, big God, Nyami Shrao. Hello? I want Hey, Pizarro. I want any million Baba Cope. I need to tell you for your uncle, so now we shall know about Fina. Now, some Paco money, Ama, Kenya, that's a first case, Clara. I can't tell why you could do Nigeria. Na Sompa mo kwatuna mafidi enese Sompa mo ya juma mu ya masubade na onini ni ba second case ne so aya so fuma me yesre no edine da no so no kura na sombo awa asasi so sanse ye ni musenka nyame juma de ati ehwemo so ehwemo ne esua de na du ba bia nka samu ese no aka so fuma me nka na sanke na ka open kuma simira ehiesie mawie ewie na emomo no una adie woma baya ko siesie story ya fe wi asia na rabia babia de nefa na so fa me adie we ho ya adie ko so tan do he edan na so dan ya so bi ka so she we ka so siesie dan ya fu ya so di hu mi ni tan se eduru ba bia adie na yakse no ya ni mo nyama ba so so to ka no e ho ne be so na ma o ba se mra so ba tia so ne wuntimi ntina e se so tu firi mu afa na obra ya kwa usika utia ya kwa etiduru ba bia ye siesie sa de bi sa ya ni hu mi ni na mo ye I need Pizarro to guess my car. Yeah, that's Pizarro. Hello. Me, hey, original. I should be Panama because I was a Bram. Yeah, you should be Bramo. And I'm no contract around machine. Oh, good tree. I'm sure not to be pro machine. And I'm on the class. But we'll be my young class in for physical. Oh, one week I did tell you I did. I'm not grandpa said. You didn't be a heavy. No, anyway. I got rid of money, maybe I'm out here before I knew so. Yeah, so money, so you guys said they had to. So, yeah, you didn't go back. So they just sit there with them. When it comes to a prayer, I'm not so about it. You may look at Nika, and they said, well, okay, we can get China. So because I'm the balance amount. I'm going to do that. I just don't know. Just about it, so the medicine for me. I said, I'll follow you. What is the card? I thought you didn't do it. See them as well, man. The material, if of money, it doesn't open in because one was the young husband. Yes, yeah, that's hello. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Me pacho udi yentie. Hello. Pacho udi yentie wo. Hello. 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 Pacho udi ni baby akase free. Hello. Madam udi ni baby akase free. Me pacho yentie. Hello. 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 Me pacho yentie. Hello. Yentie wo. Me pacho good afternoon. Afternoon. Me pacho I can't say. Me pacho me can speaking. Yentie. Me pacho me can speak. Men ka tie wo kasa why? Hello. Hey, madam. Hello. 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 Me pacho yentie wa Good afternoon. Afternoon. Sompa ni. Ane. Wa me ready that was sick. Awa majuma pa. Oba de nshiramu. De moye magana man. Oba de nshiramu. Na so for ma na me de. Ya mi hu de nti a eba ne sawa so for semfo no. Na oba de nshiramu wo de moye. Yes, yeah, that's pa. Hello. Hello. Pacho yentie. Hello. Good evening. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. So my no pen na pesa mi ka kakra. Yetie o. Wanya de kra. Yo back to the staff one. Bi na nya problem no de ba wa do man ka be so an say enya ama no. They dey financial man go to money for any man. On bo mo no ma get in time say they ga man. Hello. Hello. Pacho udi baby akase free. The pacho friend is it land no my name so. Yentie. If I idea of my ya election bi na ye ko kanya mi ase mu pa nya kra ema everybody if you say na me do ho a today delight no last light continue on you say ni ma yi na on pa man ni ti pa man ya no ye dey see continuation asole papa me tachi ma me papa George Asari dua makona asole asese ye papa bo fanso aba enya asole ketwa even ye ma mi Jeneta meya Buru East ono na ye fellowship ma oda no me na ye men arise omo ye ma nyame soro ewo mu na sofo ma me akuade wo ye gu omo animu ase why light ya pon